Joj, saj mi ne bo zamerila, mar ne? Ne, ne moreš mi tega narediti, saj sva prijateljici. Joj, morda ima prav. Kaj naj naredim? Poslušaj me, imela boš vsaj 700 prijateljev, tako da ena prijateljica gor ali dol. Pomisli, imela boš več lajkov pod slikami, kot imaš zdaj prijateljev. Vsi te bodo hoteli. To bo življenje. Ne! Jesse James, kiss your face if you could see what your hands are holding. You think it's fun to handle a gun when you got no coordination going. You got me looking like some kind of freak show. You lock me up and pretend you got a peep show. Another stint and not just another gift. I'm going down in the ground where I'll never be found.